ki kubor ke Jowai dan sesemeja. Kakinhuan ki Katekhist ka Jylla niam ba Shillong, Jylla niam Nongstoiñ, Jowai, Barak Valley Region Aizawl Kalapenong ya kajnya kendu lang kabashisin arsnam ha samanlang Pastoral Center Lumbi Sintu Jowai ha ka arpusan terik unailar arhajar arpolsan. Ha kanigasngi ladan kamas bakuat akapor saw baje janmiet balapen minta da umos Reverend Victor Lingdo, Didi, Archbishop ka Shillong Archdiocese kum unong kenyarang ba. Ha gajing senran lang jo umos Reverend Ferdinand Dekar, Didi Bishop ka Jylla niam Jowai, Father Martin Shilla Vicar General, Father Augustine Lamin, Chancellor ka Jylla niam Jowai, bat kiway gilingdo. Ha kani kamas bakhuan larwai sngotenat deki kena kabalang Shillong mi mentudu Jowai Parish. Hadian kamas bakhuan labeteng sagajing penher ya kalama da uma kermen Shilla, MLA Henriu Cleariat Constituency kum ukongsan. Ha kani kasngi ladonru kinong mi kmat na kasinjuk kiseng longkpa, sengkentay, kisamla Jowai Diocese, bat ki katu katni ki padar, ki sister, ki brother, ki Catholic Association, bat kinong sya akwat smobha. Ha ka benta jong ka program, nalor ka jingkren, ha ka bayaday bakapang pedeng, lapin saat penkemen da gijing ruwai basngo tenat nagi kena ka Blessed Saint Joseph Nadani Seminary, Umulong, ka prayer dance nagi kena convent ka Saint Mary Mazzarello School Jowai, ki jingsha tenrai nagi kena ka Sacred Heart School Murulong Jowai. Ha ka jingkren jong kongsan, ulaya ro basngo ngu shikat day ya ki Katekhist na ka benta ka kam, baglano senyang sya kabalang bat kumjuru sya ka imlang kasalang. Lapen kut da ka kentien songu na umay Henry Ksu, Secretary ka Kenhuan ki Katekhist Jylla niam Jowai.